Ni ngintere chia katheri senturimenti kumania na kire kiwirikana mbairu nturene na ni kwithiri kiangaratania mantu igi witi na mbere ndene ya matura ya gwakiaria CEO wa mantu igi Chobi ndene ya county ya Meru Babu Muguna nethirite taria bakethira bakiingamba tio ndirite kuthiatira mawatho ndene ya county ya Meru. Mbundi ya Chobi ya Jamiru iretongeretwe ni Daktari Cyrus Muguna no itite na mbere kuthiurunka maturene mwanya Jamiru bagite irabu kethane bikuingia mabata ya kwithira birugori na narua mbundi ije ne thiurunkite katheri nturene arija bwetene aria ntura ije uri na irabu bina na toka kuri na thokwa kwi na mbundi ije wikinyitia ya ni untu ni kurari na mateta jakari kwithira kuri na wagagia bokari na gitumi ni irabu biu umaramari ne buingite na kinyamerimo ya timbi na irabu biu bionde tiga kemo akene biethira bikegwatikana na Chobi ekurukitie kagita kumendia na nande mbundi je ne litero wathuba kuga bingwa bionthe ene bakiurwa kethane bakwenda kubirugura ni babike thokonerera kwibo menture na naria kariba kurara antu baba mbayu ni rocket icheta nearest markets kwina kainginyo kwina katheri mtu enda kwendia Chobi akende no na kurigari amba ire twejaja akwechonde tigemwe ire ndia Chobi expired uri antu bachwaga mtu etaka inspector wa nyomba dry market ire nene inspector na area akeja barugeu ageka ba nture nejeje kinyabo tukuraga na gwichithanira jako tugukinya muthia nyumene mbundi je nitirie muri katheri kinyaku kuri nturene na kariba uko mateta jao na jojorira buberurugurwa mathaja tiageri biga chetho ndwembo na sauti nene na bire akwena skuru na kinyaba kiwa wagi bondoni ne buingita maturene na irabu biene bethra bake matuka baraga kurugurwa bitego tiga biere ake na kirebio bionde ne kemo kegeti kerugori biu binge watho bwethra bukiritwa ne bitigwa bingyo na kinyane tone tabire mature na nara kariba kurara na kinyabi mweta geke ajo gategero thugane ninja ya mtu nontu gategera na ridhore thaga aja rwegone ne okatoncha Chobi gutewa no tega merigine no kona kule na ngucha twana na kinyaja mabatine no kona irato bine bia mwana munini wa skuru ende kuririkana ni kirabu kireo kugetera ubirugoro bionde kena toni biekara unto kureko twethera bingi bionde na togweta twethera bionde biakwe na mbio na nja ciantu ntubete mukeu irabito kubinga bionde aspanao kidogo aya sawa makatheri ya Bothugusi West gicigo mbunge kia Central nke report ratito ciawero reakwa rietwa ni Mutuge Kare Mubangani wa kiama kia DCP mithika nture na meneretie kwa kwa Albert Ojwang jarene cia borisi akare mithika nethirite akilota thirikari no ntubo mothuku ya maingire ya betana mbere nthiguruni ya Kenya akirombo chunku ni bompoe kuthithika kenda muciyo wawe yona kioto kankwenda kuoya kanyaka kukondem in the strongest terms possible the INEAS Act kana kitendo kia unyama kia kikarikirite mwana uro witwa Albert Ojwang na nontu wakwithira it is only fair to express my mind na what I feel as a parent, what I feel as a leader in terms of mwana u aurangirwe eitare ondera muntu ibachware under threat muntu ikwa polisi eta nontu inaomba kuona safety no ta kukinya a situation where bautwe twingwa kinya matukite kwa polisi uteumba kwithira we no longer safe na mantu yaya ikarika
ya ikarika nontu ba complacency ya tongeria baborisi na kuona nao life does no longer make any meaning kana is not sensible na batu ikanende bakamua kura antu oria barenda kana asifu bongai ura ungiva life na mitika at his own will. So mantu yato and president himself to come out very strongly awe what his position is about deaths irasiendelete kukarikandene Kenya nontu ana beto pakura wa bunene ni muthigantite properly dawire ana baba abducti na bora bachokanja meaning that naiye na wite clearly renge extrajudicial killings ikathira tutikona ni kithira na kinyara twetere campaign ne nontu twa campaign nawe nenya why we really supported him that time nontu a position ira tekite kuthiria mantu ya extrajudicial killings na weaponization in government agencies kikundiro na government critics. I firmly believed to his want nontu itonete thina inthuku sana nontu wa uranya twingwa twarasawa ni thirikari ra yathirire ura antu borawa baikacwa rivayala so twa supportire thirikari tukimenya mantu yakinya twanende but what we see now even before and year after ana baba inge through the baba kwire agency protests mantu ya tathira a few days before commemoration ya that particular day Alberto Joang akurawa na mwanga bai antu baba mojere baba amurahire tutirona na tuenda kumenya why kana kakure live na maana nkoki baba nge such that the suspects bara through Kenya their own action mwanga bai na bakupai eye space in kana eye offices kutireda kwina any action ithithikite mwanga bai kenda yombanya public kwa public confidence ati kuibobo kwenda bukaomba kuthithika. So we would want to hear from the president himself te anto baborisi nonto borisi kwa Daniel Eliud Langati wari complainant re who else is ambavo Langati nanga nani yake nanga kanja no mene ausngao utibo wathithacia ne muntu utibo omba kuthithia. So please, with a lot of respect to your excellency, kindly tell Kenyans what steps you are really taking to deal with and bring to an end the issue of abductions, the issue of extrajudicial killings, because parents are in pain. Achiari to inororo na the responsibility ya thirikari yonde number one ne protect property and life ya citizens, and that's the oath that you took. Thank you. Akoro kuma borene bokite toyoto guthetera kana gakaye bakiwa nikethirite kaeteanirwa bonene akoro barunguru nthuki ya icunge bwete mono mwari nethirite akiyekwa na kwithira ke watio bonene ontu brabotiete mwana wa mwi ari mpione bakiromba aciere nendo chumire kuika hana bakaye kenda muongo yutikethire yukiuraga kimutegi na ribotie akuru bantu kia gicunge mungatia na mbabu batirimanite amwe kengo kwariria bura bomba kumenyera kana gaka mtu karume kara kethirito gateyanirito muno na araba kugamia nkayeyete bakethirwa bakwonokia na baingi muno na tukarea kiatho kia gicunge na mungatia jureo na kinyamba bwi nkai bari baba thinera twinio ndene buri ni mantu jambo child neglected na katukwenda kuona kethera bombika bagachoka uria kimiru gya kari na ituru gitendo ewe gitama for the last I think about 5 years, lakini na litu kuona joka twina breakthrough kidogo jonto mwankadha hii katukwenda kuambiria sports na empowerment yabo na kinye twingwa tuli gicunge na mungatia tukiumbaga kwithwa tugichokia na nthiguru ichoke uria bwirite ukara kwina thina ya mwana mwiji na we emphasis i mwana the boy child, but it could mean to can neglect the others because family is not complete without all of us.
lakini emphasis ni mwana the boy child kenda, because that is the area we feel we can input. Tukuona tuambiritie bwega na mbuga next year time like this no tomba kweja na resort. Nkuruki bakiaria baruga bakathi na mbere kuruthikaro kagita gwa kagita. Tugwitikaniria twinthe kinya mweshimiwa turi onoe twetikaniria itukwenda kuombika twitho tukitirimana regularly kenda tuona ketha kuri program tumba kuthithia cia gutethia mwana muntu murume. Ikiathukira gigukinyete mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri urakoyete atarita mweshimiwa ndari umwe wa nthukeno kaingo bacokaniria kanywa. Na mbere antu ba Bore twina mbatine muno nontu akuru nandi baracokere kujukia raini yao nturene. Mantu ja mainge ja ntura chatigara mutongeria chatigura pasta tojo chatigura mutongeria tojo chatigirwa kinya ekuru na ndi akuru betu bagwitikiria itwagwire na ituri tayari gucokanire na kuga sore kenda tujukia jukumu yetu turi akuru baburi. Akiarere Ndikiri aruga mubango ujuzi mashinani mubango ra withiritori wa kiguni mono kirintu kembithe na kiri kumenyera kana gaka mtu karume. Mwana athiria ni ata tukengenjia na babetu tiba baingi bambwageta university lakini baba baingi bena talanta ciao ikio chamani akuga kwena sports tuina ujuzi mashinani tuina volunteer studio tuina short courses kenda na betu na watu ba kibise machukuru jetu ja maingi ja inyago getaja jatina sporting facilities. Kuma gishugo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV niyo kambitaga ki Mutegi. Ikundi kimwe kia Simbio kije kene akamono kuma athiro gaitie mbe South ni kumbanite bonene kire mantu ingi urithia bwanjo kina mburi ne kinya kuliunganira kimbesa nende nibakuromba thirikari kwithire baringa nje kikenda bomba ukiria moturo yo maturene ne kinya kwithira bakairithia moturo ya bara patio siomba. Dennis Mugendi na ribotie. Kamano athiro gaiti Simbio gikundi kia ekuru kiria kiri na arume bakai ibanganite bwega na gukurukira ucionjurithia barithia ndithia tamburi njuki ona kinya kuthithia urimi boimera bingi na kumania na eriana na inso na interview bingi bambiria kiwanda gia kuthithia sabuni cia kweria kiria kiri mucini oma wa gicuno kia ubunge kia Igembe South. Tukuthithia urethi bombori na antu bakai turona ati urethi bo tuthithetie ni urethi bo kai lakini bomba kuthithia into uraya na muthongo twira eria rambori tere kunywa ake no rethithia gantu na ikoka okuona mbokiretia twina sabuni na sabuni isieto ni sabuni ira ithiragia manto amanene na te sabuni cia kuura nguo isabuni cia kuthamba na sabuni cia kuthamba mbambereretie na eye ene aloe vera soap na aloe vera soap twekirete eria rambori tuwekira aloe vera ndene yo na tuwekira mauta ya coconut kenda yomba kulwania interview byonthe bwithia sabuni ira yomba otethia mwiri yo muntu na sabuni ye to ne organic te sabuni ye na chemicals inya ireko ne bwonto tuonere batu eria re tore mbori itobatu kuungana amwe tukathithia inya ka factory kuringana na uwezo burato are abo na twena factory mawa orende na to bwitha iria sabuni isi eto we mwana kora yetwe na thamba sabuni ina abwa we boso kedia kava kuri bana bange baraba we ya mune maringi kibaba tubakunda cheria rambori baokera na bate we ya ruwa renge kwa hivyo eria rere turete kwana na nitukwenda kubeza sabuni nyingi muno na kula yetu ni nkai itukwenda kwenda na kula inya yao ni nkai na bariuga bakono kubagwa tambaru bathithia magegania kwa hivyo ntoto koromba thirikari yetu tutegere batu tukaria Simbio twina product nyingi ira tukuthithia lakini kainya geto ikanini factory yetu twithithia remo tukona eria ri kuthira watweka tuweta inyoso eria na umasinani na ndukona ibure na thina o factory yetu ito manenjeta kwandika antu bathatu no twinto toto nini tukuthithia kwa iromba yetu
itotethwe ithirikani no ntoito kuona deputy president na weta ka empower anto nara ito munene wetu yo to empower nya batu na kaka nini kenda tokiria ore mibobo wetu ito ala ithereria turona kwena inyana tukuthomethia twikitie university mweri okenda na no ekundi keke thomethacia na kwena inya bange ba secondary na bana batanthatu na no ekundi keke thomethacia na kwena inya na twatanire ito kwenda bakira nyumba na batena inya cia ripio na no ekundi keke thitha cia manto yo yonthe ko ito kuromba thirikari yetu tutegere kende tutetheria kamurio kana ntukithaito na wo tutetheria batu tuthithia manto manene ya kulelia product yebenyo ene kuwe employment na ba ibo botureria ngui ba kwandika mwana mwethe ba kwandika muremi ba kwandika kinyanto ba thirikari baba thitha ci papers and everything ko kan kuromba thirikari kintu ki kuma kire MCA witia monga kire president muno antu beto bembe bara twathurire olelie ni bonenge kurutika cio boromba bia kuria batu boromba otethio bo mbesa biraba wetia baretio otethio bo kuendelea kuthithi into biba kuthithia nikenda bakaendelea ku create employment intore ne cietu itu antu beto batu tucoketie nkatho muno nontu uterenge embere thera rina nene uterenge embe ya wanene baba inge mawaziri monka governor MP young na bene energy kuma central kuya monka na south na kinya kuwata north na CBO te antu bathirwa ake ne embe ronthe orariana kunkromba tongeria betu itu boyau ora kwari na manda mura wari biblia ne oro wotetheri Israeli kinya babu bore au eta westa babu bore au bore esta bembe tafadhali ekundi gike kama nono ntotika boboromba mbesa cia kuria itobatethia Dennis Mugendi Weru TV ntule ni athirugaiti wandi ni athirugaiti Gembe South County ya Meru atone kanya kakunoka inchokerete na nteto cha misetho Tumurume batugwire mitejana batugwire arukire na ogoro tangana demoye bateraia ndina nyanyo kwa munyanyo kwa leo nsenya tu moi bairi tio metia mano ukie mukosi Narua tururia atire mtu abatikothore na affidavit ingana ndene mwiri na abatikothore na petition ingana ndene mwiri ndene mwiri watu kulingana na ile tondara tuna chio tondara tuna 9 affidavit oui ingana mwiri 7 petition ingana mwiri oni ngiwa dati akwa no mbuge no tithe chirio 10 petition ingana mwiri petition ntago ithatu inyao Tana affidavit ikomite sawa petition ya to igoti hakuna nini shortcut unanipata hiyo ni makatero wananijifiza na jina la Mungu wakivaa mavazi ya kondoo na ndani ni mbwa mwi uchunja na buruke uringana yake Afrika hiyo ni illegal imakosa na ni ontri mu Afrika dijedo ndombiri uchunja nyambo akoro kwa mbele yangu. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 1500 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool,
flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm, ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Kocha wa Harambee Stars Ben Makadhina chini ya mchezo yo mbere tunguro tongere Stars kumareko yukitongere mweri wa 3 mwaka yo. Stars baraure Chad Ngoru ishele kwemwe kiri mchezo yo kiochore ndi kurune ya Morocco. Nikola yangu kwanza kuitwa Harambee Stars na nimepata kufunga bao. Ni experience poa na ni kitu nimeishi kutamani siku moja niitwe kwa hii collab na imefanyika. Na nimejituma, nimepata bao, nimepiga assist. Ni feeling poa sana. Ndio kitu nimeishi kutamani na imehappen na at least naona nimeanza na mwanzo poa. Ni moment poa ya kufunga bao kwa national team. Kufunga kwa national team bao unajua unakuwa proud, Wana umeachieve kitu. Feel poa sana. Squad iko ready. Ni tu mafano watuamini, Wakenya watuamini, alafu pia si wenyewe tujiaminiane. Juu ukiona kama game tumecheza leo imekuwa competitive sana. Wenye watu wamekuwa wanacheza huwezi tarajia kuwa ni local players. Passing nini, creating chances zimekuwa high. Na coach amework poa. Very happy for the boys. I think they've had a really good week in camp. We had a good time, got to know each other very well. The training sessions, I think the boys, this week as we got closer, the first game we played really well, exceptionally well. We deserve to win. Ano tukunye muthiri wa nteto chia waro tha mwanja gucokera nkatha no tubuko tho watandirite na uni bobanguro wite ni yuaregemeni ete na mbere kurumira Weru TV. Ni Weru TV.